u ime organizatora pozdravljam sve prisutne predstavnike pisane i elektronske štampe, medije. Posebno pozdravljam gradonačelnika Bačke Topole, gospodina Kiškinda Gabora, gospodina Novaka Bojanića, predstavnika AD Zobnatica. Posebno mi je drago što je sa nama godinama u organizaciji gospodin Pavle Karoj, naš dugogodišnji prijatelj, i gospođa Miri Namestovska Kornelija, koja isto godinama pomaže nama u organizaciji, i gospodin Ilej Šperenc iz ADE, koji drži kontakt sa konjarima, koji drži na pulsu konjičkog sporta Vojvodine svoju. Posebno mi je drago što je danas sa nama i što nam pomaže godinama u organizaciji. I ove godine, 19. maja, organizovat ćemo Vojvođanski galop kao pretrku Budimpeštanskog nacionalnog galopa, koja će se održati u septembru ove godine, trećeg vikenda u septembru. I ove godine okupili smo se ovako u jako lijepom broju da damo svi svoj doprinos u organizaciji ove prelepe manifestacije. Mi smo pre 6 godina rekli da želimo da napravimo tradiciju od ovoga. Mislim da smo u tome uspeli, da su građani Vojvodine prihvatili ovu manifestaciju i vidimo da konj je ta životinja koja nas povezuje. Ima tu jako puno ljubitelja konja i konjičkih sportova i znamo to već unazad godinama da tu negde oko 10.000 ljudi uvek se okupe na ovim prostorima, tu na prelepoj Zobnatici. Znamo da Zobnatica već od 1700. godina održava konjičke sportove, da ovaj ambijent, ovaj park, ovaj hipodrom, kao da je stvoren, kao da je to jedan hram konjičkog sporta, i mi jako smo radosni što uvek smo dobro primljeni ovde na ovim prostorima. Pogotovo ove godine gospodin Bojanić nas je stvarno jako lijepo primio. Vrlo kratko smo dogovorili za sve uslove i evo danas potpisali smo ugovor. Ja isto iskreno se nadam da uz pomoć opštine Bačka Topola, uz pomoć našeg sponzora fondacije Betlen Gabor, uz pomoć naših suorganizatora Lovaš KFT iz Budimpešte i Saveza vojvođanskih Mađara pod pokroviteljstvom gospodina Pastor Ištvana, predsjednika Skupštine Vojvodine i predsjednika Saveza vojvođanskih Mađara, da ćemo sjaj još malo da povećamo, sjaj ove manifestacije, da ćemo imati još više posetilaca i da će taj dan, 19. maj, stvarno biti jedna velika proslava za građane Vojvodine koji nas budu tu ovde posetili, za porodice koji budu ovde došli i da će nositi u svoje domove vest, dobru vest o Zobnatici, o konjičkim sportovima, i da će pobednici da nas sa slavom predstaviti u Budimpešti. Znamo da prošle godine smo već imali i finalistu u Budimpešti, tako da onaj cilj što smo zacrtali da svake godine da imamo sve bolje konje, sve bolje rezultate, a mislim da smo to postigli, idemo u tom pravcu da jednoga dana da imamo prvaka na Trgu heroja u Budimpešti iz Vojvodine. Hvala vam lijepo.